Bismillahirrahmanirrahim. Si Isa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. اقتربت الساعة وانشق القمر. Miyakarani subengkit agumiyabeng kag suulan. Ustayan, subengkit na miyakaranid sumasanian minsam panpiyag masuka pagkaumanian. Ugaid na adna inalayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga papatayan ko kapakaraninian. Miyaka po ang kuana sa pianutuluwal Hafid Abu Bakr al-Bazzar aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piangusiatan yan sa mga sahaban yan sa isa agawi amara ni din su kasedepwalungan. Napitiru iyan, ibet ko makapapaar ko ginawa ko kada amyalamba ko umuro dunia, inunta ada taru melamba sangka iya gawi inyo imanto, ada akilay ko alungan arwar sama ito. Gupianu tulima Mahmad miya kapung ko Sahal bin Sa'ad miya nagakan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitiru iyan, asyugu ako asubangkit na datara isakarani. Na ini panginsarat yan su tinduru iyan nagusulu malabaw, amay tubuwa dan yan kapakaperpeng. Na dataruto so karani ubangkit. Madakla mga hadis miya kambuat makapantagsan, asi kapengdudi ko mga laa kitab ko hadis. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Amay kamakailay siran sa tanda na telikudan niran sa giiran teroon, asalamang kirwa sumasagad. Ustayan, giyanan so kiyabang kagulan ko masa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Isa Makkah. Pianu tuloy Imam Ahmad miya kapuong ko Anas bin Malik, apiang ni umanga tao sa Makkah ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa baganian siran sa tanda, na miya bengkag suulan sa miya kadua. Sa pitero iran, miya karani subeng kita gumiya bengkag suulan. Gumiya kapuong ko Anas bin Malik kamataan na sumanga tao sa Makkah na piang nirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakailay niyan siran sa tanda, na piyaki ilay niyang kiran suulan sa duupak sa miyay ra na hira ko pagultanu dua upakanian. Miya kambuot ko dua asahi. Gupianu tulimba Mahmad miya kapuong ko Jubair bin Mut'im, miya bengkag suulan ko masa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na miya beluya duupak, saupak sang kaiya palaw, na saupak sang kaiya isa palaw. Napitiro iran na mga tao sa Makkah, asya lamang kirwan tanu Muhammad. Napitiro iran, aw kiyasa lamang kirwan tanong niyan na din yan magagauban yan mabalik mata so kalangwan ng mga tao. Tantua madakla hadis sa miya kambuat makapantag sang kanana kiyaw pa ko ulan sa pangdudka ko tafsir Ibn Kathir kan dudun su pariksa. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. Gumiyakam bukag sira nagu inunutan niran sa mga baya aginuwairan na langwa na betad na petek na kutam pataian. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Sabna ramyaw masira na pad ko mga tutula kadadalman sa ngani na ipirasang. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ. Ungang na sumusundad na damakang gaya guna si ikiran su mga sugu. Ustayan, so katuruan nudur nangara na madaklo nadir, aya maanan yan na pangangalak udi na sutawa pangangalak ko siksa susugu Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab roon nagupun maalay so pangangalak na giyuto din su mga sugu. Asiran ipsumpay ko pangangalak wala subhanahu wa ta'ala asiksa ko mga urip niyan. Sa sukaturuan nudur na adno to aya maanan yan na sumanga sugu, udi na sumanga lalangan na aawidan ng mga sugu. Sa mimbeloy susugu as kanyan din sulalangan, sabab sa kagiyas kanyan ni maawid ko lalangan sa inibeturun sungani na aawidan yan. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. Natalikuding kasiran sa sagawi iya mananawag su pananawag sa ngani na piyakal laklakasiksa. خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Akaalkan su mga kailera na pupukaliyo siran puun ku mga kubura datar siran mga tarapa na mabubumbar. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون
Sagi isiran gagaan ko kapsungirang ko pupunanawag. Sagi itiroon ng mga kafir agi isugawi iya mapital. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Miyakam buka ko unaaniran so pagtaw noh sa piyakam buka giran so urip nami sa pitero iran. Apong beteng nagurarasangan ko kisampain ko panulon. Ustayan, giyanan so kaya kwa iran na kasablawan ko noh sa pitero iran na pembetengan. Sa riya sengirang ko panulun yan nagupitero iran, audi katar ghay noh na radiyem namiska sa pia magita aniran sa mabes nga pagita. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Namya tawag yun so kadnan niya na kadnang ko, kadadauban ako sa beger na panabengka. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Nalikaan nami sa mga pinto ukawang sa igamarg sa pagkaanton. Ustayan, so kiala pa iwig na mitmo supuun sa kawang agu supuun sa lupa, na di kiraw ta kira-kira ang kutwa mala asola pa yagu so kagaan na kinigiladin ko ingdu mga beradusa. Mada kalakialo yang kaiya bendingan ku Quran. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Gubinsa demi sulupa ang mga bulan na mitmu suig sa suguan betada miadiyang kaden. Ustayan, giyanan so bendigang ko kiala pa yuwig kumasaw no kamya pulang so pagtaw niyan sa ded na liyang bekiran wala subhanahu wa ta'ala. Kaupang makaad na ikalimu yan so sakatawa bebay akagiya lumapay suwig na miyagapas ko puro ububong. Nakagiya masang kayuwig na miyamani ko puro upalaw. Nakagiya masang kayuwig na ini puro iyan suwata iyan sa taman sa indigalid din nuig. Na dedin kalimuun wala subhanahu wa ta'ala. Sabab ko kiyang gulalan o katero iyan na miyagta sedin sa unaan aso kasiksaan yang ko langwa na beradusa ada siran din pangungunutang ko suguan wala subhanahu wa ta'ala. وحملناه على ذات ألواح ودسر. Na tiyang gumamiskan yan sa kapalaad na mga papan yan na mga pansarian ada taro mga tutok. Ustayan, sukaterwa dusur na madakla inip maanaw no mga ulama as-salaf. Aya inip maanaw no Ibn Abbas na skanyan su mga pansar, totok upadaw, supman sumujihid na aya ko na dusur na sugusok upadaw su mga pakrian. Na aya kateru Ikrima agusu al-Hasan na giyuto surarabia na kirumpak ko begel. Suwad dahak na giyuto kun sumbala apuro iya na lolong aguulinan. Gupiter wala aufi amiyaka po ko Ibn Abbas agyu to sorarbiya na pkisuwa kiyang kubagel. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Sa peladlad sang bulalan sa siyapami, abala sarkutawa niya adna siyang kaupagtaunian. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. Usab na ra ini baga kamis kanya na tanda na beed na tawa ped sa penanadem. فكيف كان عذابي ونذر. Anda manayad ni kiadno siksa ak nagusulalangan akan. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Usab na ra libudami sa Quran ko kipenanadem non na ino beed na tawa ped sa penanadem. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. Miyakam bukag suad na anda manaya iki adno siksa ak nagusulalangan akan. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. Sabna rasyugo na misiransan dua mabasengi kabisa sa sagawi iya na asa tatap. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Sa pegerat niyan su mga tao, su kafir sa detar sirano mga kaywa kurma akikatutunggad. فكيف كان عذابي ونذر. Na anda manaya iki adno siksa ak nagusulalangan akan. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
Gusabna ralibu demi Quran ko kipeunana demnon na inu beedna tawa pizza peunana dem. Ustayan, ini turun wala subhanahu wa ta'ala sa Qur'ana basa Arab mapayaga maliwan nagakap sebutaw no mga tao akada dalman sa pisusu na ungang nagu mga ibarat na ino adna peunanadem ko mga tao sa kwaan nira na tuma sumari dalam ko Qur'an ang mga ibarat agu mga lalangan nagu mga suguan. Giyang kana na Quran na bituan sa dikar, kakagi mi pepenanademu manusia amalan tasi pamikiran, sa misa bepon na makapengendud ku kadnan yan sa pekaparat ya ku kabebeloy wala subhanahu wa ta'ala, askan yambu itu na simbu nagu pengungono tananu manusia. Tantua madakalaka pegeluya wala subhanahu wa ta'ala. Sa Quran na kitabiya na ini turunyan ku manusia, sa pantag sa turuan agulala na mati tua pagukitanian. كذبت ثمود بالنذر Piakam buka gu Samud sumanga sugu lalangan. Ustayan, giyanan sututulang ko kaya antira wala subhanahu wa ta'ala ko pagtaw Samud. Sa inirupan yan so kaya pulangiran. Sa dataruto so pagtaw Ad ay isa mambu wa pagtaw milawlanda ko kandusa. Ilayang kasubendingananan ko usayan ay kapat gato sa gusyaw pulo agunam namagato sa gu 20 agu 2 agu ikasang gibu agu syaw. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Sa pitero iran, abe sa mama asakatawa pederkita nuna pagunutan tanus kanian, mataan au maulaw laanan na dalam tanus sa kadedagagu kabteng. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. Baun ini temoso pananadem kulo terletano, ugaid naskanian na buka getakabur. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. Katu kawaniran din mapita o anta a itawa lebih buka getakabur. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. Mata anas kami na ipekawi tami subebaya unta at tiubakiran na nayaw ka agu seberka. Ustayan, giyanan sututulang ko bebaya unta asyugu at tanda sangko tua pagtaw. Sa piyang nirang ko salih hapakambutan yan siran sa tanda a unta ang makapuong ko lakungan na ator. Sa initiubakirang ko masa atanto a kainutan suig. Sa biyagi kiran sumasa akabe pemakaig. Sa supagtaw na ad na alangiran na mi pemakaigiran. Na sumambuso unta na ad na alangian na mi pemakaigian. Na sabab ko kalawanda upagtaw na liyalimiran so alang unta ko kapamakaig. Sa kinuwairan na daro mataman na bayiran din biyunu ang kutwa unta. Sa kia sabab panuto sa kia pulang akiran wala subhanahu wa ta'ala. Iniibaratian ko kadedempas so mga kaywa kurma ang malalati aki kaaarat ko kaatuan yan. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. Gupanutulang kakirana so pakaig na bebagi ingkiran so masa akape pemakaigung sa umani kipanta ku kainom na imamasa ko umani alangiran. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. Na tiawagiran so pediran na binindes yan so pedengyan sa siyum belian so unta. فكيف كان عذابي ونذر. Na andemanaya ikiad nusik sa akna gusulalangan akan. Ustayan, so kapupukay sa wala subhanahu wa ta'ala, andemanayad ni kiad nusik sa akan. Na aya maana oto na pagita ang mabasang ko mga tawa pupukabatiyon sa amay kas wala subhanahu wa ta'ala imaniksa na di kau makira-kira so kabagrusik sa iyang kuderwa ka ang manusia. Kaso bagru wala subhanahu wa ta'ala na makalawlawa da apakarupaon ko kabagriya na gusto kasakitian. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. Mataan na siyugo na misiran sa suara asatiman na miyaad sirana datarumika kayam beraraw na kayo utawa kumikibir ko kudalu binatang. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Sabna ralibu demi Quran ko kipenanadem non na beed na petsa penanadem.
كذبت قوم لوط بالنذر Pia kambu ke gupag tau Lut sumanga sugu. Ustayan, ginan sukia anti rupag tau Lut sabab ku kia luntui ku gentang ukan derwaka sa piulang siran wala subhanahu wa ta'ala. Apediran so karumau Lut apeda mia siksa sabab ku kap supakan yang ku karuman yana nabi. Na mia ped ku mangatawa mia kwa apuringan aku kan derwaka. Sa se ko kap kelibu beso kapita-pita na ini pagapas Lut so pamilyan niya na may ito sa kaawairan sangko tuwa ing debebeng kita na siksa. Na isa atutulano na ini sa parkiran ng mga malaikat ubaad na dumingil kiran sangko tuwa ing depuguranan sa mga atura ko kumbaan sa apoy na so karumaw Lut na sumiyang ka sa duminingil kiran na miya sugatu apoy ya siksa na mimbelu ya umbi. Udi na dataru temo sa mimbeti kalawasian. Sa skanian utuwa bebaya karuma Lut na aya tutulanu na bebaya beraso pake karumanian adinian pagunutan so mga sugunian na daun makang gaya guna so kakak karuma irono isa nabi. Madakla ke aluyanan ko Quran kaan makwa alalangan o mga bebaya pepekabeti ako tutulanun. Ilayang ka so surah An-Naml ayat ay ka-57 agu surah At-Tahrim ayat ika-10. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. Namataan na siyugo na misiran sa subu-subu ator. Inon tabu so pamilya ulo ta siyab ta misiran ko kap kalibabas so gagawi so kapita-pita. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. Alimu apu under kami sa datarutuwa belasan nami sutawa mianalamat. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. Sabnara inilalang yang kiran susik sa amin na piya kambu kegiran sumangalalangan. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. Sabnara piyang niranong sa kibganyang ko mga bisitanian na piuna sami su mga kaileran sa timinyo susik sa aknagusulalangan akan. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. Sabnara tinibu siran ko kapita-pita asik sa atutana. فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Sa timinyo susik sa aknagusulalangan akan. Gusab na ralibu demi sa Quran ko kipananadam nun, na baad na pananadam. ولقد جاء آل فرعون النذر. Gusab na ramyaw mas mga pagtaw piraw ng mga sugu, udi nalalangan. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Napia kambu kegiran so mga tanda amilangon na sininggaw tamisiran sa kasinggaw tam mabagragu magaws. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. Besu mga kafir kanu na mapi adigiyeng kair kanu anta aka beednar kiwa kapakaangi asami susurat ko mga kitab bemiyawna. أم يقولون نحن جميع منتصر. Anta aka beirang giitirwa as kami na lumpuka na penabena di indagan. سيهزم الجمع ويولون الدبر. Tang kedendagan sulumpuka na gukita likudiran sumanga likudiran sa palagui. Ustayan, giyeng kana na ayat na biyat yas kanya no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya tiduwa sa Badr. Na ini po unroon na kaya to kawan Umar so mapipikir sang ko to ayat. Apki sa iyang ko dani ang pankanaga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya betiaan yan nun ko kaya temu sa Badr. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Ugaid na subangkit na ayakiran talaga da subangkit na lebih makalawlawal biya mapait. إن المجرمين في ضلال وسعر. Mataan na sumanga beradusa na madadalam siran sa kadadagagu kasesangka sa sagum parak supanarima iran.
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Sa sagawi iya toyo kensiran ko naraka kung mga parasiran sa tiruungkiran at timinyo susiksa o naraka sakar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Mataan na langwa na siya'y na inadnamiskan yan sa diyang kaamatutundo. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Guda susugu nami inunta ay isa-isa sa detaro kaperka kumata kailay. Ustayan, so inaluya sugu na sa tima nagyuto so katurwala subhanahu wa ta'ala igirad na pagad niyan akon adun ka na keedin at tantuwa mag-e na dikitak sumasa. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sabna rainan ti uramis sumangatawa detariyo ko kiya kepir na beed na ped sa penanadem. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. Ulang wana siya pinggeleb kiran na madadalam ko kitab panuratan ko mga amal. Ustayan, so langwa na galab ko manusia na midudekat sa panurata nakikibir no mga malaikat wala subhanahu wa ta'ala aki kasasarigan sa ded na buon kelpas ay ipilad kiran ko kapakaw mayran ko alungan na kiyama. Sa amay kasangka aniran na ayad na pseksikiran na sumanga anggota o mga lawasiran sa disiran makanukol. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. Ulang wana galab ka maituwag umala na midudekat. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. Mataan na sumiyaman ng gila na madadalam siran sa mga kasurgaan na gulawasay. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ. Sa derpa amapya, amatatagu sa kapaar, adda tuwag magaw sa swalla. Pangnal kusura. Giiswi kalima asura kulumpukan o pito ang mga sura ay inituron sa Makkah. Aaya bendingan niyan na suka pengukum wala subhanahu wa ta'ala agusu kamamataan ni kuwahi asumiyaw say kupangnal kusura ka. So mabubalo ya usay ng kaiya sura na matitines ko katuruyan. Ino, beed na isa atawa ped sa penanadem. Pakaisa amakang guguna na o sa pagita agu pangangalak, amia kesokasoyanan sa miya kanem. Umani isaw na pagaluinun sa mga kadustaan, aping gulaw o manusia agu sukapseng kairan ko pagita wala subhanahu wa ta'ala. Giyuto sa mga ayat ay ka 10 agu 5, 10 agu 7, 20 agu 2, 30 agu 2, 40 agu so ika 50 agu 1. Sa tawa tuwag utuan la subhanahu wa ta'ala sa kapakapamimikiran ng manusia, may ibig so akalian ubaya aginawa niyan sa masabutian so panulong ng Quran sa maparatiyan yan. So pamutusan yan. So kapag mau masa akapangukum wala subhanahu wa ta'ala na matatanggad. Ugaid na kalilipatan o kadaklan ko pagtaw sa siyang kairan so suguan wala subhanahu wa ta'ala sa dataruping gulaw-law pagtaw Nuh, Suad, so Samud, so Lot, agu so Fir'aun. Ino, beed na pedkira na makapenanadem. Ini turun sa Makkah, inunta so mga ayat ay ka 40 agu 4, 40 agu 5, agu 40 agu 6, katumyurun sa Madinah. Aya kadakla ayat yan na 50 agu 5. Tumiurun ko uriano sura At-Tariq. So hadis amia kambu tamanunum pangun. Pianu tuluabu wakida su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miad na pembetian yan so sura kapagugin kaiya sura ko mga sambayang abuka sa puasa agu subuka sa adha. Gupembetian yan si iko mga kalilimu da mga ala sabab ko kapakararang kumiran sa kap keiluyo kapasada na mapia agu su mga pagita. So kaya pa nagipuuno kaya pangad na gusto ka pekandudon. So kapakaisay sa akwala subhanahu wa ta'ala gusto kapteng kedako kana nabi iya gusto sala kauroo aped ko mga anta pa mga ala.